Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Mana kakak Aski? Kakak Aski. Berangkat ya? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat dulu sama kak? Bandung. Ke Bandung. Yeay. Kakak. Hai guys. Mana? Hai guys. Ih ampun. Bilang dulu abang. Wow, let's go. Olah, Cakcu. Magriban dulu, guys. Abang tidur. Kucing di belakang juga tidur. KM apa dia? Sholat dulu. Habis sholat maghrib. Alhamdulillah. Sekarang jam 7:08. Sushi buatan Bude. Lezat mantap. Jalan ya, lanjut. Bah. Kilometer berapa ini ya? Bye. Kakak. Semutan kak, turun kak. Ya. Oh, tadi. Ya. Kucing. Jalan lagi kak ya. Kakak. Jalan lagi ya. Iya. Bismillah. Jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sama mama yuk. Yuk sama mama sini. Yuk kakak sini.
jaket tutup. Untuk Mbak Ita. Mbak Ita kalau kapalnya udah jalan kasih tahu ya. Intip terus ya. Intip jalan belum? Loh. Sudah deh. Oh, nama. Kenapa? Kurang aku terbuka sendiri. Enggak loh. Lihatlah. Udah jalan belum? Nah, abangku tidur, abangku dapet sofa. Guys, sudah jalan belum guys? Kapal guys? Baru jalan guys ya? Jam berapa ini guys? 00.33. Oh, jam berapa itu? Setengah satu. Setengah satu. Ini kak. Sirut. Rambutnya selalu dikepang. Biar nggak kusut. Biar nggak kusut. Oh, oke. Kapalnya besar anak ya. Ini orang tidak besar. Guys, kita di kapal makan pop mie. Mana ujung itu? Nggak tahu. Alhamdulillah turun. Ih, kapalnya nah, besar nah. Lihat Nade. Kita jemput Pak Dedi dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara mana nih yang? Pak Dedi. Terus di jalan tol Cipularang sejauh 10 km. Nak, hati-hati nak.